umwana moto yamimunyuraho yamimunyura hejuru ipine riramurenga ari umwana yari atarageza n'imyaka 2 afite umwaka n'amezi 7 ni gute bazavuga ngo Imana itaza kuba ngo ari yo murinzi ngo umurinzi yababereye maso ubusa no kuvuga ngo twebwe ikintu dukora dukoresha ingano zacu nk'abavyeyi Imana nayo igakora ikintu cyo kurinzi no kuvuga ngo umwana ashobora no gusohoka hano gato cyane akamakora n'ipanuka cyangwa muri kumwe cyane muri aho nshuti zacu dukomeje kubasuhuza ntabwo tuzocogora kandi zindamukanyo zacu mu by'ukuri mukomeze muzishimire muziteho turabakunda cyane kuko bisanzwe tubibabwira buri munsi mumeze neza mwese bo muhereye ku migabane y'isi itandukanye yaba ari muri Amerika bari muri Australia Asia Europe antu hose abumva runo rurimi mvuga ndabasuhuje cyane amahoro y'Imana abane namwe kandi dukomeje kubifuriza umugisha abatameze neza mwizere ko Imana iri bigenze neza rero turi kumwe n'abatumirwa bacu nkuko bisanzwe twakomeje kubibabwira kenshi so tubazanira abatumirwa kugira ngo dufatikanye dukomeze duhana ibitekerezo bizabiba byiza bazacu umugani ngo umutumwe wibwira ibisazi ariko nyine iyo abantu barenze babiri aho ngaho ibintu biba bigiye kumera neza ariko siko mvuze n'umutumwe ntabwo uzabibwira ibisazi wo n'umugani rero tugiye kubakira kugira ngo batwibwire abadukurikirana bwa mbere abumva kino kiganiro bwa mbere nitwa Ngeneye nkora ku kinyamakuru Ngeneye official yego niho muzosanga indi myirondoro yanje abazayikenera rero turi kumwe n'abatumirwa bacu turatangirira hano ibumoso kugira ngo batwibwire kugira ngo mumenye ngo ni bande twatuganira ni karibu murashite Ngeneye official meze mute twebwe tumeze neza twisanze hano cyane mwisanga twaje kubingingira kugira ngo mushigikire cyane abantu batarakanda subscribe mu mukandire muje muri comment mutere comment mukande like kugira ngo bizagere bankunde bagume bankunde cyane hanyuma turabiyegereje gamubyo tugiye gukorera hano antikimurana ko ari bwakumurira cyane cyane bavyitega abantu batatu azina yanjye nitwa Mwiza Keira ukorera ikinyamakuru ca Kiyobendi Keira TV show cyane muri sanga hose mugende mukande ni wacu munyarukireyo murakoze uko wamaze kwivuga Ndagira gaho n'ugitangiye usiza amazina uvuze kero ni gukomeza wamuwivuga uri umukobwa w'abaki uri umugore w'abaki wari utuye hehe kwivuko no ayiwe ngaho nta kwivuga nta cyabaye aho nshatswe mu banyabyinshi babakira amacumu iwacu hari kandi umudinzi iwacu aho mvuka hari mu Rugezi aho nshatswe ni mu Biziba ni mu Biziba hajye se mu Rugezi azaba ko Ndondo mu Minembwe ni mu Minembwe nuko ngira ndasoje kwivuga nuko ngaho mwene datana aho nawe wasise uri umwishwa w'abasi ngaho twumve kina mama hano murakoze cyane amazina banyita Kiyo Immaculée ndi umusita w'umufirira ndi umumama mfite abana 3 n'umutwaro umwe nshatswe mu bitira mu Mibunda mu Mibunda niyo yayo mavuta nyine ugira amavuta ni mu Mibunda mu Mibunda neza kagira inkuru hagana hariya munani mu kimonani hariya niba ari mu Turambo mu Turambo si mu Turambo ngute kabata mu bijanda nuko mu bijanda neza gutya ni wacu ni hamwe Ego uruzi rumwe amasomo namwe mu Turambo ntoga niho ku centre no ku centre nkuru tuzumva mu Turambo no ku centre hose indege zagazamuziza zikitura mu Turambo abanyabijanda bagazamba biruka gutya ngo kureba indege mu Turambo niyo mwitonde indege ntiyaje gwa indege se turagi wanyu cyangwa ituragajya mu Marundi oya indege yo Maronde mu Turambo neza mu bajya mu Maronde niho habaga ni Maronde n'imisozi yari haba indege y'itura mu Mikenka ubu mu Turambo ari ikiwanja kimwe mu Mikenka kabikindi kiwanja oye kabisa mwiza ni kabaye tonde abanyamibunda kero kugatwashi iyo duhuye usiko ndamana watakaye kugira mibunda ngaho nibi
kuva kera wanje twogwamba dutayasije dufite tukama dukomezanya n'iyingi ibintu bibiri ese mwiwo ko ntaco wovuga ntuwazi ntuzumva gute nta kintu na kimwe urumva mu mibunda sinzi ngo ni no mu gace ni muri Minembwe cyangwa ni muri Yesi wamenye amavuta wowe utazi mu mibunda ni igihugu ciza cyane c'amata n'ubuki kandi gaho n'ubuki bwarahabaga uzi ko usare nari nzi ngo cagiraga amazi meza n'amata menshi ariko sinari nzi aho ubuki nikacakindi cyo uziko zage haba ngutuzi ko ku musozi muri Kongo hose haba yereka ngo muri Kongo hose ese wavusajya ngo iwanyu ni iwacu ni mu Rugezi mu Rugezi nkaba none ari no ariko ngo hari abinoro ndabizi go habaga ngira ngo abashibaza bimbi noro tumva ngo mwiza nawe ni kamakuru azayumva yewe mu mibunda gati twobivuga cyane kandi ariko ikindi kintu natinyiraga imvura yagwaga uzi ngo bazahabaga kuvuga ugekera kuvuga ibibi gabi kandi urabudukoze bisomo ingwi nani habaga amashamba yahabaga ariko bazitize kubitanta bishamba yewe usarenza nibuka nzanumva bavuga bakuru ngo igihe kimwe ngo baravuganye nyine abanyamibunda kuraganya kubazigira banyirazo nje nese ngo ni ibintu gusa Imana isitibu naje ni konze ndiko ari ibintu Imana isitibu bizabiva mu hari ngo n'ababitunga ntabwo ari mu mvugo bazabitunga none ngo bamavuga bari barakabije se ukubitunga ngo bamavugaga abanyaminembe ati no abanyendonde ati mwarigeje noga ngo mugira inku o competition amarushano ati tuzozi kubitena ko kumuriro waka abanyamibunda ati twebwe ibintu byose tuba turi sawa yebo no kunkuba oya suko tuvuze ya kunkuba we na oya aho kunkuba ihoya ina makuru y'abantu urumva nakundondo bagadashaka kuduserereza ariko ntankuba kundondo haregeranye oya ntiyegeranye urumva nabo nimbara makuru bashatse kudukeraho ni dossier bashatse kudukereyaho yewe uvuze ngo uro mu bijanda ndibuka mu bijanda ni wacu habaga uruzi hagati noneho akaba abasore benshi nzanibuka tukira abana bagaze bigantunwe ni kuri mahuno kuri secondaire twe tukiga handi ngo nepe tubangwa kuri primaire none baza gucya binuka mukuzi hari abo natwe tuvuye iwacu twari tuba twaje gurira nko muri gwaruzi kamenicara mu bihu ukunari ngira isoni bene zazindi sare sinzi umutaza ku ahubwo zashize gunyine sasa imaze gushira sare nazo kwira ngo mugeni aya uranyibutse ndakwibutse neza namaguzumi umuntu azagenda hakura n'ibintu bikagenda wamunasirimuka nitonda ariko uwo mugeni yewe nari umugeni gabe n'ujya umuco panagabe n'ababageni bina uziko wowe n'umuntu yamugwa hasi no narangiza abahungu bo mu bijanda cyo n'abandi bana twabanaga twarangiza abahungu bo mu bijanda gucya baraje twarangiza abahungu bo mu bijanda gucya bagiye kwikira mu ruzi twamba twicara twamaraga nono twapfa kwigera ahantu twaburaga twese mu ruzi rumwe bagiye kwambuka kamanicara mu gihuru habaga abahungu benshi uzabaza umugabo wawe bazokubwira ukamurangiza nk'abahungu wenda nka 20 bose mu ruzi kamanicara nagaza nkererwa buri munsi tukamba twicara neza igihe bakupira umusozi bakawurenga tukabona kwambuka uruzi yewe mu mibunda ni sawa ni sawa cyane ese agiye bamwe ngo umugore wabitira ko ndabona mwiza batombe yera namuho kugaje nashitse sinzi ko ya topic tukigiye ahubwo wewe sinzi waje ese agiye bamwe ngo umugore abitira ni sawa usara mukuru wanje bashatse gamo uramuzi asa ntaga ko makufite mu bitira Liliane uko usanga ari mukeba wawe Liliane ashatswe kana tumuzi nkoni nyantebuka uri abo hanze aba muri Amerika nyine ese azaba muri mukeba wawe agasubira akambera mabuko ngirango kandi kera wamuvuze mu izina ibintu byose bya namuvuze mu izina kera ari yavuze tuvukana abiri mu bitira none se mama na nyina nzabantu nk'umuntu baravukana mama wa nyoko bukwe na nyirabukwe baravukana noneho n'abagabo banyu bakavukana oya nibyo noneho ni nyoko bukwe ni mabu uramuva muri biganiro wirega niko wamuvuga ngo Liliane Nyantebuka ndakumwiraga hari turamusuje cyane sister muri Amerika yumva ko tumuramukije oya uri umunyamurenge abagabo babo nabitira baravukana n'aba nyirabukwe
ambereye mabukwe mubiti ambereye mabukwe mubitira ndakubereye nyoko noneho ba mukecuru bakavukana ubwo agambereye mukeba ambereye kikanje nuko mwese nuko nyine uko ntoro ubitora tiyoro abitora ntiyobitora katurekane nawe yewe iyo abavandimwe bahuye gabiza bibafyiza uko twokwama dukomera tukavuga kandi wisha wabayumbe ngo kuri kubonana wisha wabayumbe kandi gukura umurinde wo mubiri arabafurero naraye mbonye none nabonye abaposti nseo kandi amayandika y'ijambo abantu bose bari basabye ngo ko mwese muzi abanyadanse akazi neza kama abanyadanse ariko bagiraga ibyishimo k'abantu ariko n'abafurero abafurero bazarimba n'igipfurero nuko batumaze ariko bageza barimba neza ko kubikutano hari ukuri bagira cyo bararirimbaga byandara oya si bose hari bumwe bamaye harimo n'abandi bazima kandi igihugu neza n'igikira igihugu tuzongera tubane twigwana giyo ntavangura ngo baratumaze ntaki ibo gusa bakeneye amahoro abantu bose bongera babane nuko twigwana hiri turayira mukisha kandi Imana ikomeze ibane nawe ku mutima nuko uyu munsi rero twakomeje kujaga mu gipindi no kwibwirana no kuvugana byo no gukumburana twari dukumbura niko abantu barabana ariko ushuguri ni nyinshi zabaye nyinshi uyu munsi rero turi hano kugira ngo tube nk'abaganira nk'abamama ubushize ejo bundi nabonye ikiganiro ni ikiganiro ni inkuru yabaye abantu bose babavugaho ndavuga ngo nubwo abantu bose bayivuzeho sinurika naje kuyivuga kubera ko hari ikintu kiza kubera ko hari ikintu kiza kiba ukumva uratangaye ku bwaho ruhande n'uri wayivuze ko afite uko yatangaye n'undi nabo wavyumvise afite uko yatangaye ndavuga ati inkuru nk'abamama tuganiriye hamwe turayivugaho twumve noneho dutanga inama tuvuge ngo se bizogenda gute nyuma y'iki kintu nuko dugarutse inyuma muri Bibiliya ibintu byose gatswa twifashisha Bibiliya ijambo ry'Imana niyo nkuru niyoboye nuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo abana ngo n'umwanda uva ku Uwiteka kandi ngo n'impano iva ku Mana none ga ejo bundi nagize cyo mbona inkuru ati umugore wagurishije abana uhese kandi akwe makuru y'intumvishije nibo kambere ofisi Nairobi cyangwa hanze nareba yewe niyo mpamvu nyine wowe ufite morale gutu kunyine ko ndaseka ariko nawe twatwumva no muhana tuzi se ni inkuru zose nkizindi nuko ejo bundi ngo Kayore umugore ngo abwira umugabo ati mugabo mwizaga uku twaje muri iki gihugu ariko duhunze kandi turi mu muco wo gushaka turi mu bihe bigoye none hari ukuntu nabanye no kina dossier Imana ikaducina inzira tugahindurirwa wewe mugore mwiza iryo jambo uvuze ukaba ubonye icerekezo ubonye amerekezo y'ukuntu Imana yoduhindurira ubuzima ikatujana ngaho ukagira inkuru ni gute se ati hari ukuntu nyene nabonye dossier ati kandi iyo dossier uko nyikina baranjana muri goro nantu bazabajana bakaja gutegerereza babakorera processus yose nuko uraje wumva nuko umugabo ati nuko bimeze ati n'abana se umugabo akabari mu caro ati nta kibazo ubwo ari inkuru iyo ubwo ari process yo gushaka undi Imana yaduhindurira sinishwe n'ishakoshi ino mu carodi wewe wobonye ukuntu tugenda habe n'ubwo gendo kansi kuko numva no bafite amahoro yose twaduhindura ubuzima nuko wa mugore ga aragengwa mukuse muri goroga bitewe n'ibyo yavuze ngo agerega muri goro nafite gandi madiri yazakina agere muri goro ngo akagiraho cyo abasekirite akabaca agasohoka yewe wa muvyeyi hano muri goro itegeko ryaho uricara no n'abana bawe komeza uri abana bawe lunch raho break raho ikintu cyose barakikumenyera kuri mu gusohoka cyane ni iki cabaye kufite gukomeza kugenda atoye nahangeze babanaga akabasiga aho ngaho ga abasekirite bakabita bakabagabura bakagira gute umugore akagarukaga igihe agazagarukira no gayira ibiyongeye kudiringa afite undi fiance w'umunyagihugu niko kuvuga gato umugabo ari mucana ababanaga sinzoza mbasiga ngo nje gukina madiri none ganza bajana muri goro je nko kubabikisha nza mbona guko ngenda ibintu bikomeje kugorana hano nukuri ntibisekeje birababaje numvise nkuru ndababara cyane nuko wa muvyeyiga agasohoka akashubona na wa mugabo nuko babantu bo muri goroga aradirinze agurisha abana aho ntamenya neza mwe ese byagenze togagurisha abana niba abantu bo muri goro babagurishije cyangwa niwe bwiwe njako no yumvise no kuvuga ngo
umugore yagize agendaga gushaka fiance bigera igihe bagazaje kubonana yari amufite noneho bagera igihe bumvikana ko atagomba kugaruka muri gora agomba kugumana ati kandi gasimushaka n'abana none ahita avuga ko umugore yahise avuga ko atabana agira urumva ko fiance wiwe ni nkaho umugore yasize abashinganishije muri gora abana amare kubashinganisha ndabwiye abasekirite cyangwa baki nawe urebere atarabawe yamasoko noneho abantu ba rubanda atari n'umunyamurenge yamasoko arashaka asiga abanaga muri gora ganti bazi ngo ise w'abana gora ntibazi ngo ise ninde nyina aragiye yavuze biriya batahise kuvuga basi bana bakuru bavuge gute inkuruga si bakuru bavuga ngo dukomoka iyi batanazira nimero za se basiga ngo nibyo ntavyo bari bazi yose habe no go baha telefone nase ngo yari yamuvuze ngo yari singo mada niko ndagira ngo navyumvise yavuze ko yavyariye aho ngaho ta mugabo noneho inkuru dusubira inyuma babantu go muri goroga wa mugore gawe no kujyagaza soka akagera igihe agarukira tiyagaruka barategereje gafashe babana gandagira ngo bashize ku isoko arumva abana ganti bari bafite se urumva nyina gawe yigende muri gahunda ziwe nawe ndandi bari bafite ubushobozi ariko no kubagurisha uwo mugore yabigizemo uruhare ni nkaho yababwiye ati nta kibazo nje mubangurire mfite ahandi nagiye ni nkuko byagenze none gayero abavyeyi bari ubu nyene nawe mbitekereje tekereza ukuntu na kumuntu nyine mureko mbese kubyara biba bigoye umuntu agatwita amezi 9 akabyara harababuza abana barira mana we yarangiza agafata umwana arashoreye ariko muza mwibuka nk'umuntu igihe abona umwana mbere kutazumva amerewe oya naraye mbitekereje ndatekereza byabe ndatekereza umunezero urimo wabonye umwana wawe imfura yawe ngo urafashe kurashingizanya ifaranga kurashingizanya ifaranga yarababwiye gati yeme shega ntamugabo ngira none bano bana niba mwumva ifaranga muzimpe ngenda arahandi nabonye gaheza kurumva nuko bimeze none akaryama gasinzi yewe uko bimeze kose iyo nkuru ntitwitinda ntani impamvu yayo gusa icy'ingenzi nuko abana babonetse none babonetse none habanje kuboneka umwe habanje kuboneka abayobozi b'umukuru n'ababonetse abayobozi ngo baragiye gushaka sinzi ukuntu nabyumvisemo niba ntibeshe niba harabaye nko gupimwa ADN kugira ngo bamenye amakuru kuko bari baravuze ko ntase bagira arabasingoma isega viyongeyo gabaje gupima ADN gasanga abana ari bapime gasanga umwana umwe uwo mwana ari wabonetse ari wiwe undase ndari he avuze amakuru undi gati yarabuze sinzi ukuntu bakomeje gushaka imana se ejo bundi ese ni ryari numvise iki kiganiro yaraca n'iminsi ko kuwa mbere nibwo bagikoze umwana ukiri mutoya nibwo bamubonye nuko none gamakuru ibintu byagumye kugorana hano none gamwabavyeyi niki cyane si ibyishimo by'inkuru y'icabana ese yemwe ni faranga ni faranga ni ibihese ni ibihe birimo byaremereye kugeza aho ufata umwana ukagurisha ni ikihe kibazo ni iki cyo tumwe urukundo rw'umuvyeyi n'umwana ni iki cyo rutandukana ni ifaranga zingana gute ni hehe byabaye ibyo bitara mwari mwavyumva none bino bihe ni gute ngaba nkuvuga ijambo we kuravyumva ibi bihe none tugeze mu bihe by'imperuka nibya bindi Paulo yavuze bijya Paulo yavuze tugeze mu bihe Paulo yavuze niba mama ashobora kugurisha abana biwe ibihe byakomeye umwana ni ikihe kintu sumyega ni babiri tuvuga none ni ikihe kintu wagereranya n'umwana mu rugo vuga ngo ukamusigara uri umuntu igihe hano hanze hari abagore umwana warigeze kugira abana hano hanze hari abagore bari kwirirwa barira basazi basenga imyaka 10 kaza imyaka 10 n'ingahe kaza imyaka 40 n'ingahe babuze umwana abagore turarenze yewe none ico kintu nabanje kucumva nijoro ndatekereza ngo se sinkuru ibintu zoba nonoga rugenza TV niyoza nuvuga nta foto ntacabaye ubwo ngiro nyine mbona amafoto y'abakire b'abana abacayimani nababonye benshi nyine babanaga bajego nyine kumva ibintu babavuga zari zabaye noneho hari ikintu kimwe nje natekereje uriya mugore yakoze ibintu birenze ariko kandi niwe wa mbere koze ico kintu n'abagabo bari mu gukabya ni gute umugabo reka mwiza avuge ku mugabo
ni gute cyokoze baba bari mu bintu byinshi baba barushiriye bazagenda kudushakishiriza ariko umugabo akagera yemerera umugore n'abana ngo aje muri goro ataje ngo arebe ibyo ni ibisanzwe nta kintu abiryo na kimwe yaramubwiye ngo agiye kuja muri goro ntazi ngo afite dosiye ntazi ngo niyo dosiye akinye yamamwemerera gusa ngo aje muri goro umugabo nawe ni abandi bazuza batwaza nubwo ariko kandi ntita umurenganya ashobora niyenda ko yari yizeye umugore ashaka nyine hari undi nawe numvise yaramufite icyo cyizere yarataramwiyereka nawe ngo yakinye dosiye iragenda ngo igere iriya abaraga bo muri dosiye porosesi gatinya ntibojanaga abana umugabo adasinya ati umugabo naze agasinya umugabo gati ibintu bigeze iyi sinye gute sinya ko abana bagenda n'umugabo ubahaye amahoro ubabujije amahoro uzakubita ukaja no kubatema umugabo ati ngahwega jewe abana banje n'umugore wanje shenza aje gutema abana gute niyo mpamvu mpataganyije umugabo niyo mpamvu mpashiramo n'umugabo ati muzi yamashorera umugore n'abana niyo mpamvu dosiye ihambye mu nzu kimurumva uwo mugabo yari afite ijambo kandi ubwiye aje kugenda nuko niyo mpamvu mpandenganya n'umugabo kandi gabe no kumudekara impamvu mpandenganya uwo mugabo ni ukubera ko ngatekereza nk'iyo diri yakinye wenda uwo mugore ntiyigeze anabwira umugabo twakinye diri wasanga nawe yarakinye reba utekereza ko yakinye iyo diri umuntu afite umugabo ese yari kugera iyo ngibwo akaza kudekara umugabo gute kera agafite n'izo ngeso n'ubundi ni ibintu bigoye cyane mwabavyeyi mwinshuti bavandimwe ibintu biragoye ibintu uzakomeje kugorana hano kandi ikindi ikintu kivuyeho yewe abantu bareke gushakwa n'abanyakenya abantu bareke kwiyanduza n'abanyamahanga ese ni muri biri havuga ngo mwivangure n'abanyamahanga hari ahantu havuga gutyo numva naje ariko havuga noneho abantu baje bazavuga ngo baje ibiryasazi bazimira bungu twaje mu banyagihugu hama dufata imico yabo ibaga ntibazagirwa ngo bazashakwa bazamagira tuzi ko bakundi tugira amakabya menshi ruguru tukagira abapfurero abanyamurenge bake ibaga bose bazashakana ntago uvuga ngo umukiko yarashakwa n'umukikuyu kuko twebwe umunyamurenge azashakwa n'umunyamurenge ibo natwe twabinjiyemo twama tumera nkabo tumaze kumera nkabo umuntu ari mu kwamaza uwo bakubitanye gusa mu mwavugana kangahe kera kose habe n'umuco wacu kera kose habe n'iwacu ruguru habe n'ababembe n'abapfero n'abandi twakaza dushakana yari hamwe n'uwabikoze ni igitangaza none ubu nyine wabonye aho ndi Yvonne kamwe kaciye nuko akavuga amakuru yapfuye watubonye ngo ni Yvonne yari yashatswe n'umunyakenya bamukoze yari yashatswe n'umunyakenya bamukoze inkuru gusa umwana we arapfa mu bushize bari bakoze iyo nkuru kandi none ejo bundi ngo yarapfuye Yvonne yarapfuye ndabizi nabonye bamukoze inkuru ariko simuzi tuwawumva zose noneho gico nari mbivugiye ubwoko bwacu kurufa ico nkundira abanyamurenge habe n'uwo batero ntawe utazwi ntawe batazi ntibamenye ngo yaragwaye ntiyamenye ngo ni gute ntibamenye ngo niki kimwishe ntibamenye benshi bazapfa n'akarengane bazira akarengane kubera ko nyine bagiye mu banyamahanga batazi n'imico yacu n'ibiki abantu baje gukora amavuga ngo yararenganye ngo aho iwabo ngo ntibamwitayeho kose ese ahantu hose ngo ntibamwitayeho sebukwe n'abanyakenya bari kumwitaho gute yaragiye mu wundi muryango w'abanyakenya taho bihure bamukure none n'umse ngo bamushingiye kisi niyo makuru nabonye no kuri mutandao gaso yarashatse nko makisi wenda ngo ni kisi nawe honyine bashobora ibintu tuzagumye kugorana yemewe none kuri ibintu nyuma y'ibintu niki cyane mpamvu z'abantu baramurangaranye yaragwaye tibamuvuza mu minsi ishize namonye bamukoresha ibiganiro nameze neza pe nongere kubona none agafoto kiwe je sinabonye ivyo biganiro nabonye bamukoresheje cyane yari ndaza imbakasi za Kayore tasi yani muri yabica yarara abanyamakuru bagazamukoresha inkuru bamukoze inkuru nyinshi yari afite n'abavandimwe kitengera yemese ico kigenderewe none ibi bintu ko byagumye kugorana inama mwotanga ku bavyeyi niki ese abantu bashakira ifaranga hanze umuntu uja kukwitera ku bana utabitayeho ninde mama ninde utaye muri goro gukuru ngo ubuhebye nta muntu abe nawe ubushatse ku munyagihugu none yamaze gasigara kuri uwo munyagihugu uwo mugore wiwe arashazwe ndetse amakuru abantu giye kintu cabega abantu bazapendekeza abantu bagagira amakuru menshi numvise ngo muramukazi ngo yagiye ahacuruza ngo agire gutya barakubita
yewe uri naka ko twakubuze ni gute ati we ni nani uyu mukongo ni ati we mukongo mimi yewe ko nabira ngo nakumenye ni gute ati ahubwo wagwaye ibintu hano hanze bikomeje guhindura muri mukasi wega amatega ati mpuye noneho ni isi mpuye na nakaranyi hakanye ivyo bintu bavuga vyoba hari kumwe n'umuntu amucigafite kandi ganga twite ya nuko bakuvuze afite indakera tuwumva ibintu byagumye gukomera none bavyeyi beza umwana umugisha Imana yakugeneye ese niki nibe bazobahuye navyo kubyogeraho uje kugurisha abana ico kintu tabyo ntabe n'ubukene habe n'ibiki habe n'intambara habe niyo zogenda gute mukaburara kangahe umwana uramugurisha se ngo byageze bavutekereza nk'ico kintu yeme bavyeyi beza abavyeyi bagende begera abana babegere ndore hariho n'umwuka wo kwiba abana hashega n'umwuka wo kwiba abana kandi niko naco yewe ibintu zakomjogana nano muri Kenya abantu bafata abana begereza abana none ntiwomenye ibiranga kandi agakobwa ngukara hano gidura baragafunze baramufunze mwabibonye kandi imyaka 15 kandi ngo yanze kuvuga abari biri imbere ngo yaravuze ngo nabagabo babiri je naramukurikiranye habivuga bamufunze yasavugira mu zuma ati nibande bagutumye ngiko nakandi imyaka 15 agakobwa gatangiye sinzi ngo nibande sinubagabo noneho si aravuga izina ry'umuhungu ngo akorera fotifu ngo yaramubwiye nti wowe genda unzanira umwana ndaguha telefone nuko byagenze telefone nabyimve habyivuye ngo atamupea simu mu smartphone nuko garagiye bakubitanye n'akana kako n'umwana azasohoka gutya mu gipangu buki bakubitana nako bazamwerekana no kuri system ya magashoro naramare guhura nako ti aragasuhuje ngo arabanzarira no ku mpande gutya ko ntabantu bamureba bagafasha ukuboko baragiye ngo amare kugeraho yageze harari kizu kitaruzura ahita amufata ngo aravuga ngo reka ngo abanza ngo amureke aje gushakaga wa muntu urumva ta telefone yaranafite kago ngo gushaka wa muntu baza murekere hari niyo umwana ngo yararize ngo bigenda gute aravuga ngo agira niba yaragize impuhwe niba yaragize ubwoba ngo aravuga ngo reka mushire ngo after 3 days ngo amukura aho ngaho ngo yamaze nko kumenyeraga yabyakiriye amushize aho ngaho muri ico kizu noneho nibwo bamufashe wa mukobwa babonye umwana wamaze iminsi ngahabuze batangaga itangazo batangiraga gushaka bafataga kagakobwa babonye kuri CCTV kama kagenda kama kabashitsa neza aho umwana kukizo abavyeyi kandi haravuyemo nabandi nkabangahe muri ico kizuga ngo nimwe zababika ahubwo bari batuye nabonye havuyemo nk'umugabo hatuye n'ikizu rana kandi bacokora baza nabari bagituye ni ukuvuga ngo nikacako yari badasabiriza bitaruzu kubera ko nawe nikababazanira bamuzanya aho ngaho n'umwana ntagasanzwe ngo yibe bari bamutumye ni ukuvuga ngo abandi bana baratuye aho ngaho ariko bamubonaga batazi ngo umwana avuye bazi wenda ngo ni kuwo yabonye cyangwa nyine bamuhaye cyangwa ari na mwene wabo tiwubimenye noneho bahita bagenda umwana nabonye umubyeyi w'ukuntu yirutse amafata umwana mbona umugabo karatanga ubuhamya hari aravuga ngo nari maze imyaka myinshi nta mwana mfite uyu mwana wenyine Imana yari yampaye nkuko nari maze bibaye none nari maze iminsi 3 ntamubona ni ukuvuga ngo hari undi muntu numvise ahavuga ngo ni ukuvuga ngo abantu bazaje kuko tuzuka abantu bakaja mu kazi tuzuka tugiye mu kazi n'abantu nabo bafite akazi kuko iyo bana bazazuka mu kazi n'akazi nabo barabyuka baje kwiba baje gushaka uwo bahura nabo mu kagoroba kuko baracana guki ikindi abavyeyi bazatuma abana mu masambiri zirenga ngo kwiduka sambiri z'ijoro cyo kintu twihana sambiri z'ijoro ugatuma umwana kwiduka sambiri z'ijoro so tubatuma bazabatuma umwana mutoya ibyo bintu bagende babireke wabaye gute uzamubwira ngo singire ikintu wane ikintu coroshe none gibyo bintu yema bazeye tugende tubireke twaduha twenyine apana imzo gutuma abana mu ijoro nagize ubwoba cyane abavyeyi bagende bite ku bana kandi Imana nizirinde hano kino gihugu kiragoye so tujana abana ku mashuri mu kugaruka akabiyo bigarura bonyine twagiye mu zindi shuguri umuntu no kubanza akaragiza impano umwana cyane pe ni Imana gusoza dukorera Imana iza bazavuga ngo se ni gute bazavuga ngo Imana itaza kuba ngo ari yo murinzi ngo umurinzi yababereye maso ubusa ni ukuvuga ngo twebwe ikintu dukora twebwe dukoresha ingano zacu nk'abavyeyi
imana nayo igakora ikintu cyo uburinzi ni ukuvuga ngo umwana ashobora no gusohoka hano gato cyane akamakora n'impanuka cyangwa muri kumwe cyane neza nibuka ikintu kimwe hari igihe urabona naje gukura kandi nagiye Gikomba ku muhanda tuzi ko bacururizaga hano kwagiraga iduka hano umwana moto yamimunyuraho yabimunyura hejuru ipine riramurenga ari umwana yari atarageza n'imyaka 2 afite umwaka n'amezi 7 moto imunyuraho kandi yari ari kumwe n'abandi bantu bakuru aho ngaho kwiduka yamimunyura hejuru umwana bamatinye no kumpamagara ngo bambwire naraje gusaba ngo avanye umwana mu bitaro nikaya nyine yahise ikangara we ariko nta kintu yabaye nico n'Imana kubwira kandi yari kumwe n'abantu bakuru yari kumwe n'abantu bato n'Imana iziri ngo umuntu nakantu gato n'abantu bakuru uzasohoka ukamahura n'ikibazo natwe abantu bakuru bari mu gushukika tuzura n'umuntu akama kugira ngo tiza telefone cyangwa akama kugira ijambo no gutanga ijambo ry'Imana yewe no bivuze gucuranyibutse ubushize neza cyempaka jabambye ijambo ry'Imana abantu twara telefone oyerekanje munzu gutya kugikuta oya nanje reka nkubwira akantu gato kurya mpangura ikintu nazo maze gutuma amafaranga cyo kwiduka mbona umugabo araje umugabo ukuze yari yambaye ibintu bene bino bitambara z'abambara nabaki bano abagabo akaba afite inkoni nini mu ntoki kurya maze gutuma nyine mbona aranyegereye ahagarara kandi ariko ntiyashoka mvugisha bansingiriza nazangura kwiduka ngo mare wa muntu mbona aranyegereye ngo madam ngo kidogo Imana yakuntumyeho sibi nyine itondega nibyaga bari mu guto twari atese naje gana amasa n'uwikanze ngo Imana yakuntumye ngo yambwiye ngo ninsanga ngo umuntu nsanga kwiduka cyabisa ngo umama ngo umuntu nsanga kwiduka ngo umuntu ngo ni uri bumpe ngo amafaranga umugabo wiyubashe kandi uko nukuri kumenya nsize uko msibuse wiyubashe pe kandi umugabo gamukuru we n'imyaka 50 nafi 60 tawuzimenya kubapima ngo Imana none yambwiye ngo ngira ngo ndari ubusa ngo kandi ko ndajanta kure ntanatike mfite ngo none Imana yambwiye ngo umuntu nsanga kwiduka wahatuma ifaranga ngo umuntu ni umpezi ifaranga urumvaga yazabana mpantuma ifaranga kandi nari mfite ifaranga kuri mpesa namubwira ngo sina pesa ngo hata na mimi sina kitu umubwiye yewe Imana ngimbarire narabeshe kandi ari mfite ibintu ngiye nashe mu gapipa bag namubwira ngo na mimi ngo hafi ngo sina kitu ngo na pesa ngo sina kandi nari faranga kuri telefone ariko nyine je bintera impunge ngese undi mutima mu bintu mba narazimuhaye ariko numfishe ukuntu aje abesha ngo ni Imana ngo yamubwiye ngo umuntu asanga kwiduka atuma ifaranga none namubonye agazara karanga itegerezo nsukuntu nankora uyu muntu n'umutekamiro abantu nago bagende bagire mu bwenge hari igihe umuntu azaga kubwira ati Imana ari n'undi abandi baramenyereye kuzukijira mu bipangu akaza kubwiriza none umunsi mwasanga geti wacu rakingu barinjiye kabana nitetse nazo nja kugemura baraje bansomeza buri aho ngaho araragahungu kukiri gato ko gasore n'undi bagusomeza buri umugore umwe arazamutse undi mugabo aramanza agahungu gasigara ku muryango none ndamubwira ati napika ndagemura amasaha yageze asomye muri zaburi sinza niba ku murongo yasomye akonza niba igitabo yasomye namare gusoma nuko ndavuga nazo ncuranga telefone nishira urana ku idirisha nanakinguye umuryango namaze kuvuga nyine shira telefone ku idirisha ryo mu nzu ariko imbere naho akaba yari aho ku muryango ndangije ganaje nirukankiye guteka ngo basezega noneho nari ntaramusezera kamusezera kandi uhorera agagara ku muryango ndambwiye nti ndi busy ndiko bazamba bakomeza gusobanurira abantu nabo bari mukwana baza muri imizigo y'ibitabo arangije naje ikintu nakoze nabanye naje kwarura ibiryo ndakomeza telefone yaziririmba aho ngaho sinamenye kaganto nahugiyeho sinategera ko telefone ihanaririmba namakomeza ndaronka soze gakwarura kandebe telefone ganje kugura imbuto z'umwana nje kugemura telefone iragiye fashe telefone nikoze ku idirisha ka telefone nirukanka nkurikire babantu aho banyuze narirutse umuhanda wose ndakurikiye ndahebuye telefone yamigenda gutyo ngo baje kubwiriza kuva ico genza mbona bageze no kugipangu yonza no gukiga munsi kaba nije sinura bomanga buri kuva muga ati ndi biza ngo kidogo kandi barimo n'abagore ngo tungari abagore wenda bari abagore n'inyigisho baba bafite no bari abahungu nabo bato babibonye minani ukuntu bazabiba kuko hari n'abantu bazamamenyesha ngo karimo umuntu hari undi n'ijambo ry'Imana kari bwise telefone hano hafi ni wacu gutya no bamwibye telefone wo mu muhanda gutyo barangije kubwiriza sinzi ibintu bamukoze nyene abafata telefone amakuramo password yamayira
hari n'abandi gusaba kuramutsa ifaranga Urumva abantu bagenda tubitse mu nzu zose cyane byose yewe biragoye bari no kubera abantu tubakazoza abanyagihugu umwanya kubera ko ari n'igihe umugomzi uba n'ikiganiro gucyo mwamuvugana bakamba kuyoboza ubwenge oya habe nanje nabonye ukuntu uwo mugabo ahambwira namubwira ngo yamambwira ngo ntatika afite ko karaja nimba ari hehe nimba yarambwiye ahantu ntanibuka kure ngo Imana yamubwiye ngo umuntu asanga ku iduka ari wo mwana ngo namimisi nakitu ngo ntakintu afite ngo afite n'inzara umugabo mukuru wibashe gute yavuga ngo ni umukozi w'Imana ntakintu afite ngo ntani faranga ngo none namubwira ngo namimisi nakitu Imana zanjare hano hafi namanija nakwize nk'ibintu 10 minota ngani mpambitekereza mfite ubwoba kandi umutima umurambye si umugabo ngiye ngo ntafaranga afite hari n'abantu gabagira impwe bazamaka iyo mutumiye basi jana ubwenge bwa ni kugaza bongera kumutumira gari cyo kibazo ngo ahubwo muhakasha uzumutumira njewe nazazindi zose ziri nyabutoyi urana hani wacu hani hari umuntu ucuruza gutyo ku kaduka yari afite amafaranga 50,000 mu tuyiduka arangije nabimenye ari ku mugoroba gutyo none ngenda kwiduka nsanga umuntu kararira byagenze gute ngo yaje kuko nguku noza nkagutira telefone cye wantije ngahamagara ko hari umuntu ukeneye ukamubwira nti nta credit mfitemo ntiza basi nshiremo line yanje umugore cyangwa umugabo no widuka yari umugore wamutire telefone yari umugabo arambwira nti basi ntiza nshiremo line yanje ntiza nshiremo line basi nkore amafaranga ngo promoting ngira ibintu hano ngura kwiduka ntahane kifu kwa kundi wazapimira ku muhanda aragiye arayimuhaye ngo ntihage nukuri ntiyerengeje n'iminota 2 iminota urabona nawe kutiza telefone akuyemo line arangije ngo ari n'akapu kaba karimo ka Safaricom atarimo na line bashaka kukwiba bashaka kwiba faranga iwe yerekuyemo line yiwe harimo ako kapu arangije wa muhungu yari atuje telefone utwapu bazasetinga turaha yamaje kuri ka kapu yamaje kuri pocha kuri faranga ziroja kuntuza kuri paybill biki bintu byose akuye amafaranga yarabitse akuyemo ga yaraye yama yatuma kandi ga ukuntu bari gukora ikoranabuhanga yarafite none yaratumye ntibabonye nimero yatumyeho gusa mabona ko amafaranga yatwaye 50,000 uwo mugore yamaze 10 atazafungura iduka yaraguye nk'umukanda natekereza yewe abantu nari maze hafi umwaka mpampa gasira kandi n'umuntu nyine uri mu buzima buciriritse umwaka wose mpampa gasa none dore ibintu bibaye yamatangira bundi busho kuva ico gihe nuko kumana umunyagihugu yamasa nko atakaye ari kumubwira amugisha kamone nyine oya abantu bagende bagira ubwenge kino gihugu kiragoye kirimo abanyagateka imitwe benshi none kwera ko tutabisobanuye na zampuwe zatu tugira umuntu uzabwira ngo madam ko kidogo ngo nikurize ukamuhagarara kandi bamaze kudusuzugura ngo akumva niba ndi umutima mwiza akamubwira ngo ndangira ngo hano ukamutangira nawe uramurangira kuvugisha umunyakenya uzareka kumuvugisha gukubita kandi hari abandi uzureka hari n'undi uvugisha yego hari umwiza akaba n'umubi yewe biragoye hano hanze abantu bagende neza abantu bagende uko tugenda kose tubishire mu bwenge cyane nubwo Imana ari izi turinde zigira gute ari ubudi igomba gushiramo n'ubwenge nabo bazama kugiraho cyo nyine yaje ibintu byinshi kujye bakuvugisha sa mind yawe ikama ibanze ikava kugira ukasukuramwo za pin nuko bimeze none ga abavyeyi beza mwe mudukurikirana yewe yari inama n'ukuri ibyabaye kuri abo ngabo zose byabayeho impamvu abantu bazavuga ikintu niki ni ukugira ngo kino kintu tugikuremo isomo nawe ukiri muri ubwo urujijo nawe bagihagarika ngo ndangira nawe bakibwira ngo mfasha nawe bakigira ute habe n'izi faranga ukigenda ugaheza mu gasani ku muntu utishoboye hari umuntu nzi w'ikisiri yazishizemo yazaje kurangura ibitenge aramuheza nyine akomeza aja mu iduka ibitenge byose utamaze kubitora afungura yashakoshi ta faranga reka kubesha arataha arashika hano gusa wa mucaki mugasanze kwibarabara yahaye faranga nanje ari musi nasanze guki faranga tubikora twebwe cyane ni hari cyane ntereramo igiceri yamuvuga ngo ariko wowe utekereza gute ngo abantu bamaze n'imyaka gusa bamwe zaje no kwa satani bagatumwa hano ku isi kwabura abantu watanga guke amafaranga ubaho gusa ari umukene gutyo iyi systeme nyinshi harimo ibintu byinshi harimo imyuka myinshi abantu bagomba kwirinda bagashiramo n'ubwenge bitavuze ngo umutima mubi izira faranga usufasha umuntu ugafasha umuntu ngo umutisho wize mumugiriye neza bibaka kugirira nabi
kubera ko bari kuri mission nawe kubera ko bari kuri mission ntabwo tuzi impamvu y'umwicajeje yari kandi mu kwamusanga no umuntu muto wiyubasha ngo nisaidiye na pesa yewe ni gute uko ntiwamenye impamvu yabyo rero abantu mu by'ukuri inama yacu bagende bajijuke tuve mu bintu byake byashize by'impuye nyinshi n'ibiki umuntu aravuga ati ndangira hano hantu yewe naje simpazi ndomushitse uzi ko umunyagihugu uzumubwira ngo ndangira akamubwira ngo nabimene mugende ahazi neza ari wawe kubera nyine kwanga bino bintu by'abatekamitwe byaje byinshi nyine byateye bene data ikiganiro cacu ni nkaho tugisoreje ahangaha turabashimiye kudukurikirana ni ukuri inama zanyu ibitekerezo byanyu komenti zanyu muri mu kutwereka ko mudukunze muri mu kubikora neza muri inkunga ikomeye mukomeze mudusapotinge mukore subscribe ureba kino kiganiro yamavuga ati nakanzeho ukande hora tubari mukugire nabi yewe none ubushize arantu navuye gusenga ku cyumweru tuzana n'abavyeyi bucya turazamuka nama numva bavuza ijambo kandi ko bafite ama wifi yose mu nzu ngo none nje hari ikintu mpararutse ngo hari ikintu mpararutse ngo caya macano n'aya marinki mbona umuvyeyi yabivugishije ijambo riri ku mutima pana gahona akantu ka burayi bize bitwara amayinite kwa mukanda gusa views no gutoregana ngo gishira subscribe gukeneza kwa muturane n'umuntu uzingo ni inshuti yawe yagukandiye ayiwe wakora kuri telefone umuntu azonti yagukandiye akamatera comment yamara gutera comment ukamubona ko atagukandiye n'umuntu azarigeza gutera comment ukamubona ko atagukandiye ureke kuvuga gutyo nje hari nk'abantu mushobora guhura gutyo urumva ngo reka ngukandire kandi siritobona abantu bafite amacana ngo reka ngukandire atarakanze akakumasika ko kanze nyine nawe ugahita ubibona yarenguka agahita none nge turuzi tufite YouTube cyane urahita ubona ko nagukandiye cyane tuzibona habe nawe amazina y'abantu bose bagukandiye uyabona wabikeneye bose bakwamabaza bose bahita babona aho ngaho ariko warenguka agarebaga wa muntu yemewe none nanje niba ngiye kuzoza mbakandurura oya ntugakandurura ukora neza wigendeye ubushize umugabo yarambwiye ngo ariko yewe neza zugirira abantu hazabi yareba guke no kuri telefone yiwe gusa hari ibintu byatakanze atashugurira yewe wakandi uwo muntu ariko wagize ikihe kibazo tazi gusa n'abakina abanyagihugu n'abazungu n'abakindakiniza ndera gusaba no kuri katuni nanje ari ikintu ndeze gusa yamfashe Joto ngo yafashije gusa ugeze zankanda ungeze ngakanda kuri katuni zifashike zankanda kuri katuni kamakanda zankanda mubwira ngo yewe kanda kandi bari abahungu biwe bari abantu uzukandira niba gukandira yewe none gamwumve ko ngira umudiye mutamutima muza bakandira abanyamakuru bose banuka muri Kenya uwo ntungurose akavuga ati cyane yanje ni yishiremo ndebe ko wankandira niba kiya busanga atarabakandiye kandi navyo niba bya bindi uzuba igitangaje nuko bagukandira warenguka yewe none yo subscribe jewe no kugira abantu barenga 5 bagukoze gukanda bangoza gukanda nzibavuze ngo barankandiye warenguka iminota kandi ugatubibona warenguka ukababura cyangwa ari cyo babitwara batubwira niba ari ikintu oya ntaco bitwaye kuri ya nyine we mu mutima wawe aracameze gutyo ariko muzukuri ntaco bitwaye mugende mukandira abantu mubashigikire abatarafungura YouTube channel bazifungure twama tubakandira tubashigikire abantu bagikunda kwandi batera imbere kandi akama ikiza kintangaza kama kumasika ngo turi kumwe gushana kujana ariko cyo mwereza link atoro ayikanda ye mugende mukanda kumari mufite wifi atona iguposting ico twabikurikiranye ico ganjo cagora uzobwira umuntu ngo posting uzoba wishi ibintu kuri aho uzobora abandi bazamaje nkubu wenda ukamusanga wenda ako ntaco bitwara ukamusanga nkubu wenda turakoranye sitri nk'abatatu ukamugenda nko muri commentaire ukamandika ngo ngene na kiyoshi ngo hejuru cyane icyo ngicyo basoza bandika niba ushaka bivuge ngo hasi cyane cyo dukeneye gusa mwandike n'ukuri nta mutima mu burimo yewe ibintu turagonda ejo ndi nabanyindukira nabananwera babivuga basarasa n'abazavuga ibintu ariko namvuga ngo muvuge ndi mu kubakunda yembe barabagorega nanje namwe muri kubakunda je narabakunze kuva kera ndutira ngo bagakangana nowe nyina wa bafite inama zimeze gutya uzi ikintu ndimo kubakundira bafite umurongo umeze gutya nta muntu bahishira bazama basatura umuntu bakamuvuga ngo yewe umvuga iki ariko biriya bintu next bavyitegure nzobabwira uzosatura uzi ko ari umuntu nigeze
gutuma gutya rinke gutya ku rubuga rw'ubukwe yamayisiba aho ngaho kandi umuvandimwe apana kandi nuko sozi zirinki niki zababangamiye mushikira abana batera imbere bamayikura aranyandikira inbox kandi abandi bose bazazituma ibintu ntibikwiriye ngo urubuga ngo gushikira data naje ikintu namusubije uko ndamusubije naramubwiye ngo ufite gukora azokora kandi ufite kureba link akareka gutanga ubwo nyine ni link taworeka gushigikira umuntu ufite ubwo ngo nuko yoherejeho link kandi naje nukuriye igisekeje nuko twari kuwa gatanu saa 4 z'ijoro nibwo bari bakiyimba bitanyitumaho ubwo buri bubesho abantu bagutwerera bari basoje gutwerera abantu bose ba saving n'abaje muzamumpa amarinki kandeho mbakandi atari no kuvuga ngo niyenda ngo wabizanyemo abantu bari gutwerera mu kajagari bari babisoje ubukwe burejo none arangije ahita ayisiba umuntu bafite kasoro abantu kabisa turabahonyeje mushigikira abantu niba udafite n'umutima mwiza wo gukanda kunda kande undi yari kuyireba ni inama tuba dutanze kandi uwo mukobwa utokanda wifi wiwe nari natwerere tekereza mufite amawifi mukande nudakanda unarekunda kande undi muteza abantu imitima musaza yagiye kuvuga ati bagabanye isukari isukari ije hasi mushigikirane mukande mwaba mukanda kuri ngene official mu views comment zanyu ibiki subscribe so tubanzurebe gusa abavandimwe n'abakandiye ni mu mara mwamuje no kuri kiyo bendikeye mubakandiyeho abavandimwe umutima muri kubashigikire kugira ngo dukomeze dutere imbere kabisa nuko bavandimwe ndabashimiye cyane ndabashimiye ko mwanyitavye ko mumpaye ikiganiro ko tuganiriye neza ni byiza kandi abavandimwe ko batura n'abahuje uko umunsi nobwe ateye ikiganiro ukamuka ariko se nuko tuzakwicana twera cyadutambutse umwuka wera abantu gadusubiye turabagendera turabageramo umuntu umwuka wageze mu zuba gusa umuvandimwe wawe habikora neza ahabikora nawe utabikora neza mutubwira ngo hano hantu timwa mubikora neza turabakunda cyane inshuti bavandimwe turabakunda turabazirikana mukomeze namwe mudukunde mudushikire inama zanyu comment zanyu ibitekerezo zanyu mukomeze mutungura ibitekerezo kugira dukomeze dutega natwe ntabwo turi perfect ako tuzokora nabi muzamutera commentaire mutubwire nta mutima mubi muzogire gusa nta mutima mubi murakoze cyane God bless you bye